Rais akiriro kuliunga kaunti ya Tharaka Nithi muthenya yo ruyo atungere na nkiama mwanya ni bethirite nende bakithironira bunene kuwata rais weni ndeni ya kaunti u omuntu na kwithira kibanga uraka mukira rais William Ruto ntugaruyo kaunti neu na nende kukariyo uru na ndarano na kewetera ni kuona mbicha ya ndiongo ya ruyo ikethire kariata kaunti ya Tharaka Nithi. Martin Mwambi na ribotie. Ndionga ya ndagitari William Ruto kaunti ya Tharaka Nithi ndekinyete. Ndionga era wa muntu kaunti ya Tharaka Nithi aratwire kumiriria akubebimya bierende kwa guko ni kwae ria kenda kwijanieje na guti uthoni uri oneje rionde onenda kulala ni alale guko ni kwae muchi na deputy president na viongozi wote wa Kenya wale ambaye atakuwa maandamano na wao tunawakaribisha hapa Tharaka Nithi kama wakaaji wa Tharaka Nithi na wasiwe na wasiwasi, sisi ndio tunawangojea. Ndionga eno ekionekana ya kujura meciria manto baingi ndeni ya kaunti no kuma kiria kari na nkinya tongoria. Ningo mwana karibu mara na karibu Tharaka Nithi na gikeno kinene bulu ne gotwika ni atujukirie kindike gutike ngikenene zaidi ta kindike sana ndi ya mweria ningukena muno no twigita riri ndaino kurite ogu au mweria gutetukikaga ni maunto na barabara no rakinda ino barabara bure atu promise ri ati akadondeka barabara ya kuma Kadaraka kwimana mwanka mukui ndaino ni ambeletie kudondekwa na twina witikio bena kithure kinde kibagwatana oneno ingia kuma Baragu kwimana Ikumbo ni kadondekwa kuma ndionga eno gutangachwa akari amwe na tongoria baratwire kurwira kanyano kanini karakaronekana akenda kugwata ndagitari William Ruto geni na munini wake kaunti ino. Turiuga president naye na tukamukaribisha na wananchi bamweterete muno utiumba kunenkera bagu condition cia mundu uri kwaga kugaira akenaga gwa mukenera iria akurumya kanyambo kanene kwa gutio turi amwe na president Ruto na tukumwira naye na tukamukaribisha na timu ino iria na wananchi na twire antu Tharaka Nithi kaunti monthe nitumire ni tariki 4 ira president akegwa ri guku na nikenda to support maendeleo mara makegwa makiretwa guku to support deputy wetu na to support atharia monthe mathure na nikenda tugotakona maendeleo rwaeria ni rururwa kugwata ndagitari Ruto geni bamwe baraugaga aeterete ya kandarathi bacoka mirandini agikauga ikuja enderera iratangachirwe bonthe barauga ikumugwata geni muneni gukungwirwa kana tibu twende kumani twinde mutoyo wa president wetu William Samoei Ruto wena kana geto ni gagiciaro kana tibu tuthinto kamuthagane na tumukenere ti sawa tukathini njara goro baba kaumaya mbwega. Mnataka president William Ruto akuje? Wacha akuje tumukaribishe. Nipo kwenda profesa Kithure Kindiki eja? Nipo kwenda eja? Na Benjamin Ruto? Asante sana. Wacha wakuje. Nonto no kuona na kuingogeje ndete chogori yale atutolaga na mawira na wira. Akuja angalie kazi imefika wapi. Hata wale watu unaona wanakuja pale ni watu wa stima. Keripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara. Mbetagwa Martin Mugambi.